Tubifurize ibihe byiza mwese mukurikiye Theo Barasa Network. Isesengura ryacu riravuga ku mpaka ku mutekano wa Trump nyuma yo kwihisha mu modoka itwara ibiryo. Muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe ndi kumwe na Itanga ishaka bakunda kwita Itanga Love. Wiriwe neza umeze ute? Meze neza cyane ndashima Imana kwa ko nduzu yangije ndakumenye. Abasesenguzi n'inzobere mu mutekano bemeza ko ihindurwa ry'indege mu ibanga rya Donald Trump akoresheje ikamyo itwara amafunguro ryerekana ingamba zikomeye z'umutekano zafashwe nyuma y'amakuru yizewe y'ubutasi ku iterabwoba rya Iran ryo kurasa misile indege ya perezida agendamo Air Force One. Ibi byavuzwe nyuma y'uko ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika The Washington Post gishyira ahagaragara aya makuru y'urugendo rwabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi 2026 ubwo Trump yasohokaga mu nama ya OTAN i Ankara muri Turukiya. Umuryango w'abanyamakuru bakorana na White House bita White House Correspondents Association wamaganye cyane ibyo bikorwa, uvuga ko guhindura indege kwa Perezida Trump byashoboraga gushyira mu kaga ubuzima bw'abanyamakuru n'abakozi basanzwe iyo Iran iza kurasa iriya ndege. Abanyamakuru baje gutangaza ko inzego z'umutekano zabasabye gufunga marido mu ndege kugira ngo batagira icyo babona cyangwa ngo bafate amashusho. No kuvuga ngo bakoresheje icyo bita ijijisha kugira ngo bashyiraho amarido. Amakuru akavuga ko abacunga umutekano n'abandi bantu bari kumwe muri iyo ndege batamenye igihe yaviriyemo kuko yahise acishwa ku kindi gice cy'inyuma. Abantu ntibamenya uko byagenze. Yavuye no kuvuga ngo muri iyi ndege ya Air Force One yinjira mu yindi ndege hanyuma Air Force One yari arimo ni yindi yahawe na Qatar. Yaje kuva muri iyo ndege yindi ya gisirikare. Iriya ndege yahawe na Qatar ngo hari systeme zimwe z'ubwirinzi itari ifite. Baje kubimenya iri hariya iri Ankara. Urumva bikavugwa ko Donald Trump nawe yagize icyo bivuga mu kiganiro n'abanyamakuru aherutse kujya n'abanyamakuru. Trump ubwe yapfobeje ukwihisha kwe, avuga ko ngibyo ni bisanzwe. Yavuze ko ngo yakurikizaga amabwiriza y'inzego z'umutekano n'igisirikare, ashimangira ko ibyiterabwoba abizi ko bishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Atari ko perezida bafite igisobanuro gikomeye, ati ni nacyo gituma ati perezida bari umuntu ukomeye, ati ni nacyo gituma atoranywa n'abanzi ba Amerika. Ese ubone atoranywa n'abanzi ba Amerika. Ariko Trump ni iki kimubaho ko cyavugisha ukuri? Avugisha ukuri kurenze ngo ngo abashinzwe umutekano ngo nibo bambwiraga ngo canga. Urebye ibyo bintu ngo sinari mbizi, ngo nubwo mbizi neza ko ari ngombwa ko perezida agomba kurindirwa umutekano, ariko icyo gitekerezo singe wakizanye. Exactly ntago ari wowe wari buzana igitekerezo kuko ni yari bumenye ubwo butasi. Niko bimeze. Ariko urumva habaho kuvuguruzanya. Ubu none iki iri muri Amerika no kuvuguruzanya. Muri White House bamwe bavuga ibi abandi bavuga ibi. Nk'uwitwa Stephen Cheng n'umuyobozi ushinzwe itumanaho muri White House ntiyahakanye iby'iyi nkuru, ahubwo yavuze ko gufata ingamba zikomeye ari inshingano zabo kuko ngo Amerika ifite abanzi benshi ngo banga Trump. None bakavuga ko hari ingamba zikwiriye kuri aya makuru ndetse n'ubutasi bugomba gukora cyane. Paul Eklof wahoze mu nzego z'umutekano za Secret Service yabwiye ibiro ntaramakuru bya Associated Press ko icyo gikorwa kidasanzwe cyerekana ko ubutasi bwa Amerika bwari bufite amakuru ashize amanga ku kaga gashobora kuba kuri perezida wabo, ndetse ngo bakaba barabikoze mu buryo bwo kwirinda byimazeyo. Urumva bishobora kwaduka nyuma y'umwuka mubi uri hagati ya Iran na Amerika. Gusa abanyamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu benshi banenze bikomeye ubu buryo. Umuryango witwa Committee to Protect the Journalists CPG wavuze ko ubutegetsi bwa Trump bwashyize ubuzima bw'abanyamakuru mu kaga bidakenewe kuko iyo ndege yasigaye yagizwe igikinisho cyashoboraga kuraswaho abari bayirimo bose bakahasiga ubuzima bakahagwa. Nabonye Trump yaravuze ko abo bita Secret Service ndetse n'igisirikare nk'uko wari umaze kubivuga mu kanya nibyo byamugira inama yo gukoresha indege ubundi akurikiza amabwiriza. Avuga ngo ngendera ku mabwiriza ya Secret Service n'igisirikare. Bahategetse ko njya mu yindi ndege kandi rwose nagombaga kubikora pe nkabikora uko babivuze. Ibi byatangajwe rero nyuma y'amakuru n'umundi yari yatangajwe na White House yemeza ko Trump yakoreye urugendo muri Air Force One. Amashusho yagiye hanze yagaragazaga Trump n'amafoto ngira ngo nawe warayabonye. Yagaragazaga Trump yinjira muri Air Force One, ku ruhande rwariho kamera, ariko asohokera mu wundi muryango ajyanwa mu ibanga hakoreshejwe imodoka itwara ibiribwa twabivuze, ajyanwa mu ndege ya gisirikare. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru cyitwa CBC News
bwavuze ko Amerika yabonye amakuru yizewe yuko Iran ngo yashoboraga kubarasa ngo ikabarasaho misile. New York Times nayo yavuze ko ngo inzego z'ubutasi za Amerika ngo zari zifite amakuru y'umuntu wabonywe hafi y'aho inama ya OTAN yabereye gafite intwaro irasa misile. Trump avuga ko atigeze abaza byinshi kuri icyo kibazo kuko ngo asanzwe ahura n'ibibazo byinshi by'umutekano, yongeraho ko Iran ngo imufata nk'umwanzi wa mbere karundura. Ngo icyo gikorwa cyabaye rero umunsi umwe nyuma y'uko Amerika n'ubundi isubukuye ibitero bya gisirikare kuri Iran. Abanyamakuru rero n'abakozi bamwe bo muri White House basigaye muri iyo ndege ya Air Force One nk'uko bivuga, ndetse basabwa gufunga amarido. Ikindi buriya ngo Trump yinjiye Burundi muri ya ndege isanzwe nyine ya Air Force One wabivuga mu kanya. Abanyamakuru baranamurebaga yinjira. Gusa hashize ngo iminota mike inzego z'umutekano ngo zamukuye muri iyo ndege zimunyuza mu muryango utandukanye n'uw'abanyamakuru bariho. Agezwa mu ikamyo itwara ari amafunguro, urumva? Bayimugezamo bahita bamwerekeza mu ndege ya gisirikare ntoya yitwa C-22A. Ni indege ya gisirikare ntoya. Muri icyo gihe ya ndege nini ya Air Force One yahise ihaguruka itwaye abanyamakuru n'abakozi ba White House batazi ko perezida atabarimo, igamije kujijisha ngabanzi niko babivuga. Hari ifoto yakozwe n'ikinyamakuru cyitwa BBC igaragaza imodoka yitwa catering truck ya yindi itwara ibiribwa, itwara amafunguro. Hanyuma bakerekana n'ikindi gice cyitwa media boarding, bakavuga ko aricyo Trump yasohokeyemo asanga iyo modoka. Hanyuma ahita atera intambwe aca ku gice cyitwa step of C-32A, aragenda yinjira muri catering truck nkuko babigaragaza. Hanyuma bayerekana umuryango yasohokeho. Ngira ngo wowe dore hano kuko turi kumwe amafoto, ngira ngo urayabona amafoto agenda agaragara uko bagiye babikora. Urumva bavuga ko abanyamakuru bari 13 ndetse na ndege yarimo na ministre w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio. Noneho abantu bashakaga gukiza ubuzima bwa perezida bakavuga bati tugomba kumukiza, babikora mu ibanga, abandi nibashaka bapfe. Tekereza ko abanyamakuru n'abakozi ba White House nibashaka bapfe, harimo na ministre w'ububanyi n'amahanga. Bisobanuye ko perezida wa Amerika niwe ugomba gusovwa, niwe bagomba gukiza, abandi nta kintu bibabwiye nibashaka bapfe. Nicyo gituma imiryango imwe iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru muri Amerika yahise ibyamagana cyane, na bamwe mu banyapolitike n'impuguke n'abasesenguzi baravuga ati perezida yashakaga ko abandi bapfa, we akabaho, ariko umuborogo ukaba ku bandi batuye Amerika bene wabo wabari abantu bashoboraga kuraswa iyo misile ya Iran ishobora kuza kurasa iriya Air Force One. Ako ntekereza ko niba ayo makuru yariyo Iran yarabimenye ko yahinduye. Iran ishobora yarabimenye ko yahinduye umugambi kawureka. Bavuga ko iriya ndege yahawe na Katari ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari. Bavuga ko izi ndege zombi, urumva, nyuma ngo zaje kwerekeza, izi ndege zombi zabanje guhagarara mu Bwongereza aho Trump yongeye kwinjira muri Air Force One, abanyamakuru bamureba kugira ngo bigaragaze ishusho yuko bitigeze bihinduka. Urumva ukuntu yajijishaga. Gusa inzego z'ubutasi za Amerika n'iza Israeli zo ngo zari zabonye amakuru yizewe yuko Iran yari ifite umugambi wo kurasa misile, urumva, misile yitwa shoulder fired missile irasirwa ku rutugu bakayirasa ku ndege ya perezida Donald Trump. Urumva ntabwo byari byoroshye na byanze bikunze. Perezida wa Iran ahora yiteguye neza yuko nako wa Amerika ahora yiteguye ko Iran irimo kumushakisha, kandi koko nibyo abantu bose bapfiriye muri iyi ntambara yo muri Iran baba diplomate, harimo n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ntago utekereza ko baguhereza abantu bashushanya ifoto yawe bakayicishamo ibirongo bakavuga ngo Trump must die. Oya, ahubwo umenye ko ibi byabaye nyuma yuko Ali Khamenei ashyinguwe, kandi abanya-Iran ikintu basabye ubutegetsi bushya buyobowe na Mustafa Khamenei ngo nukuzahorera ise n'abantu bishwe b'abayobozi bapfuye muri bira bitero byabaye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026. Tugarutse kuri ya ndege, abasesenguzi bavuga ko iriya ndege ya Katari igeze muri miliyoni 400 z'amadolari. Amakuru y'ubutasi yagaragaje ko iyo ndege ya Katari itari yashyizwemo systeme zigezweho zo gukumira, urumva,
zo gukumira misile nk'iziri mu ndege ya kera ya Air Force One ya yindi isanzwe agendamo ishaje niko tuyita ishaje nubwo icyujuje ibyangombwa byose bituma ngo iba intego nshya kandi yoroshye mu kuyirasa. Irani ikaba yari ifite ayo makuru cyane ko Turkiya ngihana imbibi na Irani. Urumva Irani yari ifite amakuru yose uko wabivugaga mu kanya bwana munyamakuru. None se reka nkwibariza akabazo kamwe. Kuba Trump yarahisemo kugira ngo bamuhengishe ace muri kontineri itwara ibiryo ukajya kubona ukabona amatomata muri ruhande amatomata muri ruhande ariko byari bimeze amatomata mu ruhande bitunguru mu ruhande imigati mu ruhande zajizi mu ruhande nka president w'igihugu cy'igihangaje muri kwisi. Urumva Amerika umutekano wa president ugeze hehe kuri wowe ubona gute? Ntekereza ko wenda ibijyanye n'inyanya n'ibiki byose bitari biri iruhande rwe nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagombaga kuba batiguye iyo modoka kare ahubwo ntago bigeze oya kumenye ko nkabira bintu babikora mu buryo bwihuse ako kanya kuko amakuru byanze bikunze bari bayabonye kandi yari yupe ako kanya umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago wa perezida ntago ba woroshye ntago nakubwira ngo batangiye gucika amaso usibye ko ibyo ngibyo bagomba kuba barabitekereje imbere niryo kosa bakoze habayemo amakosa gukererwa gato cyane ariko amakuru ajyanye n'umukuru w'igihugu ku mutekano w'igihe abonekeye nibwo uhita ushyira ibintu mu bikorwa bijyanye n'umutekano. Ubundi ikintu bagombaga gukora niba iyo ndege bari babizi ko itujuje ibyangombwa ntibagombaga kuyijyana ngo ayigendemo agiye mu matware y'umwanzi kuko buriya yari ari mu matware y'umwanzi. Niba Turukiya ituranye na Irani byari byoroshye cyane buri mu matware ari kuguhanura biba byoroshye gusa yaba Irani yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bahora mu kikango niyo mpamvu Mujitaba ntibatekanye utamubona ko karubanda Mujitaba Kamenei nawe arihisha President Donald Trump noneho nawe atangiye kugenda yihisha muri za modoka zitwara ibiryo aho gaho birakaze by'abasesenguzi bavuga ati perezida w'igihugu cy'igihangange ko bafite za bunkeri zikomeye agomba kwihishamo n'ibindi bimurinda bikomeye ni gute babikoze muri ubu buryo. Ikindi cya kabiri ntekereza aya makuru ashobora kuba atariyo ibyo nabyo wari ubizi none se ni gute makuru perezida ntago yarabyemeje nyine kubyemeza wenda kubwira umukino ushobora kuba Trump we yemeje ko rwose yagiye muri iriya modoka itwara ibiryo bakamuhungisha. Trump arabyemeye yego yarabyemeye ariko se kayo makuru ari y'umutekano ari y'urwego ruhambaye cyane yakabaye azwi na CIA ndetse na FBI yageze mu banyamakuru te ajya ku karubanda te kuko Trump mbere yuko bivuga yari yarasohotse. Oya ibyo byo wibihakanye kuri ko Trump agendana n'abanyamakuru burya agira n'ikiganiro muri Air Force One afite abanyamakuru bakorana na White House. Hano niba bivuze se kucyaye makuru kuko bafite amakuru menshi babitse kucyaye makuru yagiye hanze ajya hanze nyine nyuma barabivuga ibinyamakuru nka za Washington Post na New York Times nibo byatangaje aya makuru kandi bo iyo bayabatangaje baba babonye bagize credibility ikomeye cyane gutangaza amakuru y'umukuru w'igihugu bakavuga n'ukuntu yihishe kuri bo muri za mvugo z'iki gihe baratwitse babonye ama views menshi babonye bakurikirana n'abagure ibinyamakuru byabo barabikurikirana. Inkuru se ntuzi kwigurisha inkuru yayindi bayita ngo ni inkuru ya Rubaba iyi ni Rubaba bashyize ahagaragara ariko numba nekereza ko ari ukujijisha. Oya inkuru yo niyo kuko Trump yarabyemereye mu kiganiro n'abanyamakuru aherutse kubyemera ejo bundi ku itariki 11 z'ukwezi kwa yarabyemeye kubyemera aho narabonye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 bwo aheruka kubyemera. Reka dusoreza hatubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe like ndetse muna sharing.